Dalam seminggu tayo kosong. Luwe kosong lu. Mak bola bersih. Pas merenda ya, panasan na. Ito ang baga din. Biasa angin getekap kiri ya. Boleh nggak setia? Angin santak tahu si angin apa ya? Apa angin selabung, kenting, berarti tak tahu pokoknya angin. Gak ada tepi. Cobalah rabit. Wah, mil mati sampai minta matian sepeda. Apa sepeda nih? Mil mati. Apaan serosak? Lu cek dulu. Cik ada bensin na sepeda. Tunggu. Kering. Ada bensin sekali. Ya. Minta tolong saper ya. Gak ada orang minta. Lu saper wah. Masih lihat Toha masih. Lu minta tolong lihat Toha. Aku lah bisa minta tolong. Ntar dulu. Assalamualaikum. Salam. Ya, Lek minta tolong, Lek. Minta tolong apa? Sepeda mat lebih senang. Iya mau minta tolong masalah sepeda pernikahan kau. Jago nyotok, Lek. Minta tolong kan, San. Minta tolong ke bengkel. Aku beli bensin nah. Ada bengkel pulang ke kaki kulit tinggal. Harus satu kaki, Lek. Mung sodok dari Budi ya, pakai sepeda. Soku panas, rusak sandal. Sandal ajaib berarti, Lek. Betul, Lek. Mau tabis, Lek. Soto bengkel, Lek. Iya, minta tolong ke bengkel lah. Iya, Lek. Minta tolong kan kok duh. Mabed. Tolong nyotok. Kok beli bengkel, tamu ke bengkel dena, Jok. Kenapa? Bang, kok dia minta tolong tindakan? Kayak buruk nang di sekolah ya. Gak ada orang yang minta tolong dia. Yang kok gara-gara apa ya? Gara-gara ya kok beli bengkel kan. Ya pindah ada nak bener yang minta tolong dia. Duh, jangan dia nang punya orang minta tolong. Minta tolong apa ya? Kan minta gaji kecil. Bro, Iya lumayan. banyak. Banyak yang punya dosa. Bro, banyak. Pada merepoti. Lah aja merepotkan kau pun. Acap kesalahan gitu. Benih dalam. Nih, sporan benih dalam boleh. Jangan tidak mau. Kan pada dia. Ditulis diselah. Iya. Kok tai santai rokok ki banyak minta bantu. Tolong kecil tuh wah. Ngamuk karo TV. Sefoto siapa? Ngamuk. Ampu pula ada kali ya. Isrobel mayu. Istirahat kelu ada. Isrobel lah mayu. Kau juga ada kali je le. Mai tak sok. Engkau ya kele jajan. Apa lah kan jajan Korea, jajan Prancis.
Dia nyaman termol. Dia sapri lau kena nyaman tahu nyaman yang kori. Ya apa nyaman teh pucuk. Mengebay aja pucuk. Aku ada ya. Jadi sehat ya menginap. Minum gajah. Tapi tak sahabat merepot. Iya. Dia soon kok ya. Oh, oke. Ano na, balik. Ngayon dyan tahan tayo deh. Oh iya kok ya, kayak santai kan kurang santai. Kurang santai ya. Tadi anu lah. Balik dulu tak ada lah. Menyen Sprint. Anu, apa? Ini kebulu di tapi sobung pengkel nih kah? Sobung rokok. Ulan di tong situng buat kan. Yang kau nanti kelayan beri orang. Nak bola kita. Cetong keligi ya. Egal lagi. Iya. Ini boleh anu. Iya. Lagi. Kiki jawab aja. Tahu ya gelo. Apa? Kayak gelo nggak minta koreng dia puruan. Lek tohar. Iya. Nggak nubah sepeda mati deh bensin. Terus dia Minta mak- tolong, nggak selalu minta tolongnya selalu soto kaki. Tak ande. Anu orangnya. gayaan ya. Kalau puto nong koreng. Hindi ka lang po na boleh. Kau hila ba yun? Minta tolong nating kaju, minta kaju ya. Tak hila mo, antong ba di kaki? Munta di kaki di naman matang penolong na. Oh. Yun, dong ko, sa. Tayo buki, minta tolong. Sa rumuleng ko. Tayo perasan na sa hari. Yang makanci wala pa dinolong yun. Takala po ito ng lolo. Ay, iya. Kanca. Ayun, man binigan siya, di ba? Minta tolong. Ay, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tayantay. Ay, hantay. Tojo ko ya? Ay, tojo. Tayo. Bukan. Bara apa? Tanya. Beselerbut. Berapa? Aduh, berapa mati hasil kan? Baru wah. Kelar wah. Teto hai. Ay, minta tolong. Tolongin. Itu tolong deh, Sepedaan mati ya. Mati mogok apa? Udah bensin di rumah? Dia bensin na. Udah bensin nah. Kan teto ha punya alasan. Tak kelam. Apa dia alasannya? So, na paanas yan. Tahu siya apaan. Teh toha reng baru. Ay, teto ha gua. Iya. Iya, kok pas minta tolong kaju tuh wah. Mati, tak kelam. Marah? Tak kelam. Ya dong kok hisirin. Cah. Mak deh. Salah gol dia. Kau kan udah ketemu kayak gila. Nih ya, neng jalan di nare. Dui itu wah. Marah minta lo rokok. Pas butuh dia. Minta dina. Ini minta dana. Aduh. Minta tolong tak kelam sih minta rokok. Mak deh nyaman deh orang dia. Ah iya. Kalak puton berarti. Bener. Kanca kalau butuh nah. Mun kanca minta tolong tak kelam. Mun beda apa saya butuh. Minta. Tak nyaman lah. Bahaya bah. Tin kalak hikmah lah. Iya. Biasa orang ngaji pasti beda senang. Tapi dia pasti di kemelaratan gitu. Entah burin sakit, entah kepadengan dia rumah pasti beda. Saya terkejut gimana anjing. Bola deki ketemu bola. Peringatan. Lebelan. Iya. Ya ceding dai cet. Iya. Ini yang bisa spread gila. Oh jangan oke. Beda sebenarnya. Ada ya. Aduh. Nyampe futsal sama lo. Tahu tapi variasi paling. Nggak sepeda variasi ya. Iya. Berarti mulai ada seperti itu ada enggak? Iya. Pak minta rokok pak buru. Iya. Aduh. Nyaman. Iya. Ya kok lanjut desa ya? Iya. Nyari kenangan sedamai. Tak santai. Damai tante. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kullul qulubi lal habibi tamilu
Lakang, Ki. Oke. Kagam ah? Nih kak santai nih kak. Kan kamu jalan, jalan. Ngadu mak jalan mula tojo kan toh nongkrong kan kileng-kian. Biar terakat nang aja. Bisa jadi. Kayak lebih tepat ke turukut deh, turukut. Tojo. Mak jalan nama lolo. Tojo kan coba lagi. Tang dim kayak buru. Nih kak, jalanan bukan boleh nih kak kerjaan boleh bukan. Nyongok napa pokon sebenarnya ada nih cowok termasuk pian nih kak terakat mah ada tip jagan betong pian mah. Oh berarti ngonyong sih nggak nyongok saya katain deh. Pian Dia kagak tahu polan ngonyong. Tak ajar pian. Kan tentang aja ya kayak buru kuna jalan gitu kun oleh ducem dia tahu dari anu ketemu bi Le Hasan bi anu bi Asep bro. Hasan. Oke. Yo anu tengah anu kaju. Bul nih kak kerja kak pirela nih demi impian nih kak. Bang. Ma bola tremah di tipe jagan betong. Jadi wali kusup nih. Yang waktu ketemu Le Hasan sareng Asep kasa makan dah ngomong ngembian. Ini masalah apa? Oh. Mak bisa ngomong boleh. Engki dia pun polana Le Hasan wak minta tolong, Asep wak minta tolong tak tolongin. Pas sempian kun deng tengah anu kun tak minta ngalak buton nih kok. Bener deh. Teh lu. Kelopai boleh. Bahaya mengkelopaan ini. Kelopai boleh. Ki polana senikah. Orang nikah selama ki odi nang dunya. Selama berdampingan sareng tetangga beletretan kita harus tolong menolong kenik jakun kalak buta nama lolo membeda orang minta tolong tanda montim input toh nang ya ada deroa soalnya orang sebagus cepon bener Rasulullah wa khairun nas anfa'uhum linnas artinya apa? Orang yang paling bagus kasak, orang yang bermanfaat bagi selainnya kenika. Mon kun ngalak puton nak salah. Tapi menabi beda kekanca boleh tetangga minta tolong, saling tolong menolong. Ajaran Islam nggak kenika. Paham Ki? Ngedeng kau ngajang. Hah? Ki kopiar. Hah? Ya Allah. Dari rumah. Engki boleh beni tak paham. Tapi ni pun godaan lesok boleh. Jangan mau tak minta kau orang boleh nikah kejam. Mau minta tolong kau orang kejam. Tapi mau bi orang epentai tolong boleh. Melek. Nggak kini kes error dia. Nikah boleh ya pada sebab berdikkat kita supri. Pada sebab boleh langsung. Kini ini cintaan tidak boleh. Pun lastare ngocak pun sarang Hasan sarang Asep nih. Di boleh bernitaan tidak mau. Aduh aja kan apa demo. Daerah melete tohar ya. Tak mau. Wah, oke pun. Ki dari tuli bada sembian. Ki anu pun ki. Napa mau ceramah nih kak? Dengan tahap pentas pun ki. Ki pun. Lau tuh teknik bareng. Ki nama tadi ajaran tadi senyummu boleh. Ki pun. Ki boleh kasih pun. Palang teknik bareng ku tepak ka menot secap tahu reng doa. Payah. Pindah lagi mong dede lah. Ambil kerja uri. Aduh.